Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nak benta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Nakajingpan pa na ka Meghalaya Healthcare Association baramde dawai habbaro ka wek jilla kum ka jingas no akti lang bat ka All India Organization of Chemists and Druggists kum ka dak ban persya ka jingde dawai lengba ka online ha ka arpa utarik yoyong araja arpun riu ka All Meghalaya Pharmacists Association kalami khmat ban penpau ka jing persya. Habakran sikilat patay kubor haka lai pautarek yoyong araja arpundrio hasilong press club. Nakalyang ba Imas John Imli unong aiktien ulaong bagi dukan retail bat ki wholesale ki day ki bala penyat hi da ki pharmacist bat ki bayat kat kum ki an. Kilaong ka jingkran ki noyalam ka MHCA kalong kum baki kamela dia bagi day ki pharmacist bat bujing keliru bagi day ki a ban pasange. Rekat kum ka jingtip. Ba pangutip adu kan bagi ki pharmacist. Dia habang ki beri ki bomdi ba kini ki dawa ngajung ni government lada kum ki beri ki mi chikmat kolong kum ba yo lese kadang kai sangat nak tak ada ke government ka insting hidup kita oh ni tip mana ba supply dawa hapo berjalan ngajung ni dia ring patpat kita kita ki nom supply dawa hapo state ngajung ni te imat ba ki pharmacist ki khamduna bani sementa hakene ka banta tini lengba kane ka khubor ka banta si ni were barok fa ki barok pharmacist lada ka dukan ke jong phi la penkelun da pharmacist ngatrai 100 by 100 ki de ban so thu ba kata ke jing were ke jong ki ban khang ke dukan kam song nia he itu ki dukan ki opi ka pa wala kontrol ki da kini ki bomde pharmacist tenamar pa kumbang kalau na nunggunya pa ki farmasi kita bandai pe da pharmacist kita kiba bila ilo ba ki senghalang dan ki kiriu tremon subha kila lekra kitidukan kawe ngapa man tip sih ki baru ki perlu pharmacist lembaga kenika keluar mentasi ba ni ngim sidai mengi ki ba pha ki ya kita kisah halang ban lekra itu kan kijung ki itu kedukan kijung ki mereka dia kijung sutu kijung ki nomor ba ki kenlap lada kali cim dawai ya farmasi ki bashop do pharmacist lane ki bomshop do pharmacist lada kali cim dawai neki dukan farmasi lekon dukan dawai ki bashop do pharmacist kan karu kom batai the way he present to the patient but kata ka counseling ka pa ai ki pa kalong dakumai nomor babun sin hi ni ai in a peaceful way kana pa ni serve ki bakin jam ya kata ka jumpa ka joki dai kini ki on qualified pada they don't know the rule kim tip ya kana guna rule ru dan ki syura dan ki on ru ba haba ki lap ki tu ni ki kuwar ba ila don experience la ai experience la ai certificate kita ki doktor ki longa we are full dan ni full se laba pentame ni balang ba experience ke jopi u doktor yu ta wala banai experience you one qualified person ta hata try ta kalong legal se kamu legal te lada kini ki wholesale hani hasilong ke joni ki babun hi ki outsider kinan tribal lengba ka council lada ki padai ki genuine citizen jong ka jela ke joni kimla banyo yo registration number kila bat claim ke lene bat di pharmacist Henry buat ke farmasi college Camden mungkin kelak bani registration ni memang kapera kalau kenika bun dah punya sini empat suntuk deh empat tip deh kenika empat syai pak baru ya kini tak dah berkurang buat ki makam lalu dan keli ke ba ni hab study high ke bentar memang bagi tip bah ngau dah nak ki ong ba la kuno at least basic lo dia bentuk kan kita beri bahasa langsung haki bentar kisuki kita bahlo kebor kabar fuka MHA kabar kikam ni beleng desi cuman hani hapo press conference ban pendapat ba ya kita kijingnya inti kecuki hak bagian benar atau kang lagi retail lagi wholesale shop de namun penonton gue ba habis bagi retail lagi wholesale shop utrai ba pentelun yang tu kilo didukan di proses market kemudian dan sahahi proses pula
datang farmasis ulang berprekam ya ki bentang. Temaki ikam melede kum kita kino pendiak dawai ngom wakiti lulat de nomor ba u dawai ude bandan lang jong kalaisan tai kibadan kalaisan mungkin papas farmasis. Teka kursus farmasis kadi diploma ba degree lemba ki masa ki ba khamjro kedan se pabdi nanta kedan ki doktor ki PhD level te ngasu wan karpa ki perlu proses yang ki dukan ki jompi kumbala benar mereka association na isngap yang jing le donbor le yang kata jing pendapat ba jompi nomor ba ni lihat rekan-rekan pakai PCI di farmasi kita pala long full-fledged dengan PCI ni dan registration number ada ni dan license number aki dukan ini la tolong ki wholesale te ki retail te nalmo hai ki bagi orang ba kene ka tersulo yo ki drop kim drop kim suntu ki kran yo narkotik drop kira ki drop ki baki pai penakam nama ni haki farmasis ki dawai ki drop nama it is usual ki ba balak penakam dan driver penong ba keno bagi kita ki farmasis lan kita ki nong sukan chong dukan di dawai nama bakat pun ka ani ki ba shop dukan di dawai ki farmasis te ban chukun bagi farmasis lani yang berkinong berpila pan kandon kano bijing sim kebu nagaling di farmasis kandon pun kata nomor bagi jadi pelapas jadi pelatre la pendat di kus kecumi la kalau arsnem lani sausnem haki benda prepare jong ki institution ki budam siapa ke besti bat neta kita ke institution kita ba college farmasis kan tangan yang poliastem te tidak perlu kita di papas maka jadi farmasis assistant ki om ba na boleh kita sistem arsnem subhan nai lecu untuk kursus mana kejelang cumi farmasis college kadang takowai kata aku USM de subhan yang kendon kiba laptop da kaan juga dia berkoi de nagerpa di farmasi baru khoi perlu farmasis kiba dan retail di wholesale ke beli itu kasih buat maki penperang dan ba kecil sedikit cumi ya ki papa ki badan ka wai kan yai telun makanan yang ke pos support te ka benda ke ba lain ada lor ba hoi nilai kedua itu ki yang ki bisa kita official jom kenika jom ke farmasis wah te yo ka kubur mesra lemba kecing ekran di sini bawa ila orang bisa yang dari mana ukuran untuk ukuran ini kita ukuran konsentrasi yang kita tahu dinas dan nagalim sini lah mentang sini lah apa yang kita baru ini kedua UCM dengan apa UCM nama UCM untuk bahlor bukan menteri apa atau babat kita finance dan mai natrai dengan yang kepor dengan yang kepor pelan banyak hil banyak seni banyak keren kalau kita kicing dawa juni dibanding dawa pos kepor kita kalau membeli berkat songkam tunjang kami ini berkin yang kita kun IP standar kene kalau mbah haju kepor bah katkum ke IP standar lada dia nama kejelang juni kita dulu ini keren dipanggil ki help subcenter kita dulu saus pak new life dulan atam kita PSC kita cis Pak Haksan bagi CHC kita Lifeway dan ada yang ketua ke IPS standar ke jing ke kam ke bagi proses kiyo kide bagi kalau berhadu keras Pak tam deh hindre kat hadu mentah lemba ke jing yo ke jungi lemba jing tip ke farmasis ke baterai itu mentah kita Francispa Henry Lainut de katkum ke service rule la section tang Arspa Lainut de kita warna komen la guna kita bagian katkum
ke section ke lamtha da ke IPH standard. Ini tip bakam dan pisah. Di ai ngesno tenak pa nakling sorkar ni kapan belum kambuan ni mereka percentage pan kapan belum nang tang ko kekya. Belum ia katu ke ba bila keren ba belum nang tang ko kekya belum kambuan ni kapisa habis ba medicine and surgical. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.